Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Oh, si kamat ti lumabas, Marioli. Wen, naggapo akman dita barangay hall, maray. Napanak timawat iti Noche Buena pak nga iwarwaras da si barangay hall. Sika ngay, Mari Annalyn. Naalam ka din, ti para ka da kaya? Ay, saan pa'y, Mari? Diyak matam mo nga dagayam kasta? Adda, Mari. Ni kapitana mo, iti nakadamagak. Ay, kagsagaan kakit din, Mari. Tamapan ka mo dumawat. Adu pa, iti nabate. Iso na lang ta saan kami matasikat dito'y barangay tayo, Marioli. Amangan no saan kami akaraman itirasyon. Sapasap ti iwarwaras da, Mare. Basta adda valid ID. Ay, nagsayatan nga ino kasta, Mare. So, ano siyak ti sika ay makipilakan ki iday, Mare. Sayang day jay. Noche Buena pakko naman. Agpeles kayong Tata George. Ay nawaw, apay ka day Annalyn. Agpeles kan Tata, tamapantay dya barangay hall. Apay ijay. Adda ka no iwarwaras da Noche Buena pak, Tata. Aya. Nakitak ti imot ni Marioli, itay limabas iti paraangan mi. Kat adumat pa man, Tata. Ay urahin na nga ron agpalisak biay. Ay, wan. Ala, agawaan nyo, tamangan no maibusan tayo, Tata. Mangala ka matlaang iti valid ID. Anyati ko na lagi ti mangiwarwaras, Annalyn. Naiwaras da kanu amin ng Noche Buena pak, Tata. Awanan tinabati. Ay nawaw, sayang mate. Wan nga ron, Tata. Sayang talaga. No amokla ko mga dati iwaras da, dinasapsapat ako mga imay, Tata. Nabanog kayo pa'y kit di nagnag na. Okay lang. Exercise ko lang. Pasensya kayo, Tata George, kan Annalyn. Ayam naibusan ti Noche Buena pak nga iwarwaras mi. Adu kayo sana nakaawat. Okay lang, kagawad Norman. Naladaw kayo tumat ngamin. Di mimat ngamin ammo kagawad. Intun maminsan, sapsapahan nyo ti umay. Nay, kumusta ngay, George? Nakaala kayo kada iti Noche Buena pak ngay warwaras day di barangay hall? Saan nga raw, Lerma? Pinadas mi tinapan ngam naibos kalumit tayo. Ay, nawaw! Ay, sayang, mate! Huwag nga raw. Ay, ado siguro tinagpila idi agsapa. Isaw ti ko na tinaduma. Ado kami nga raw asana nakaawat. Limited siguro ti supply. Isu first come first serve manan ting kastada. Ay, nawaw! Ay, nagadaon tayo niyawid mo Noche Buena pak, Norman nanak. Talaga kasta na nang. May salaan kumati niyawid mo, no per family. Tapno adamot maramanan, tidak duma. Di kay pagyaman na nang.
Saan na masapol nga gastos tayo iti dakkel intun umaya Christmas kan New Year. Nayunan tayo tulangin. Ay nawaw. Ay, sana na saya at tikas na nga rami. Di may isang opisyal, anak ko. Ninanang mo. Self-service, tikas na nga aramidam. Agraman no Chibuena pak, intake home mo pa yan. Di kay sumanauna nang. Tulungan da kiti amang idulin ka na gito arasyon. Ta amangan no adda umay dito balay kat makita da. Ririn tumanan. Ay talaga arire. No kastalaan anak ko. Anya ti ko na, Mari Annalyn. Awan tinaala yung arasyon. Awan nga ruhod, Marioli. Naibusan kami. Ay, nawaw. Naibusa dagaw. Adumot iti napanak. Isumati ko na da kagawad Norman, Mare. Namangan mo't no inlemang wano pinagbibingayan damanan, Mare. Ay, day tati saan tayo sigurado, Mare. Ay, sos. Kasaritak to man ni Nana Lerma, may papaniti day taabanag, Mare. Ay, saanan, Mare? Amang ano panunutan ni kagawad Norman nga agpulpulong tayo kaninanang na. Nupod man nga intake home dati rasyon a para kumakadagiti bumarangay. Ay, sus, Mare, nas ka na maikan dagita iti leksyon. Agtugaw ka pa'y ay, ulay. Agyamanak manan, Nana Lerma. Ay, talang manan, nalagip mo timay, ha? Una, Nana. Ne. Adumutin, Noche Buena pak iti salas yaw, Nana. Ay, wan. Inyawid man ni Norman nga anak ko. No, kasta. Pudno gayam ti atap ko, Nana. Saan pa'y pima na nakaawat da Tata George kan Mari Annalyn ti kasta? Ay, yalam ida ayulay. Ha? Kisayam ti Noche Buena pak di ta salas. Ang mga no makaungot ti anak yun, Nana. Ani ako mati pagungtan na, para mo kadagiti bumarangay day tarasyon. Sana pang take home dagiti opisyalis dayta. Dayta, para kada kayo kan ni Tata George, Mari Annalyn. Sagay sa kayo. Ay, nawa, sa dino tinakalami ti dayta Noche Buena pak, Marioli. Iti ayan da kagawad Norman, Mare. Adaw, tinakitak an Noche Buena pak iti salas da. Anya? No kasta, inyawid da tirasyon a para kadagiti bumarangay, Mare? Naalalam, Mare. Ay, nawaw. Isumat lagaya makunada na ibus adagos. Nagbibingayan damot gaya medya barangay hall. Oh, nakunampay, Mare. At dati saan ang nakaawat. Ta, inyawid damo gaya, Mare. Amo nga ta ni Kapitana, ti kasta ngay naramid da, Mare? Awan ni Kapitana, Mare. At dati seminar da. Iso ginundawayan manen dagiti kagawad na. Ay, nawaw. Naglukon dagita. Oh, para kada kayo, Tata George. Ay nawaw. Kung ako man no naibusan, Annalyn. Inted ni Marioli dagita, Tata. Inala na kano iti ayanda kagawad Norman. No kasta. Ang dagayam tinyawid na kagawad arasyon. Adda kano nga rod tinakita ni Marioli Noche Buena pak iti ayanda kagawad, Tata. Isumat lagayam ang naibus adagaws. Pinagbibingayan dagayam ay. Wan nga rod, Tata. No awan laang ni Nana Lerma, talaga asaan tayo amakaraman. Amo ka din ni Kapitana, ti kasta ngay naramid lang iti kagawad na. Saan siguro tawan mo't ni Kapitana? Ada seminar nga inatindaran na iti sentro. Dahil tala ngagpaisaw.
Sigurado ang makaungot day jay, numaamuan na day taan napasama. Ay nawaw, naksayan matinyawid ko ano tsebe na pak na na. Muain, hinwaras ka norman anak ko. Anya? Wain, hinikak dagiti ka aruba tayaw, wasaan na nakaawat. Agraman dala kay George kun analin. Iso nga ron nga nyawid ko dagi jay tapno da mailuto. Inwaras yu pa lang mat. Gapaw, taday tate maiparbang, anak ko. Saan na pang tikhom dagita arasyon ti barangay? Kasanaw, numamuan ni Kapitan ti kastangay narami jaw, ha? Di bali tadamot bingay ni Kapitana nanang. Ad-ado pa'y kit di ti bingay nangamda kami Nay, talaga nga ibiro kiyaw ti pakaibabainan yaw. Sigurado, sana kanunungan ni Kapitana ti kastangay narami jaw. Kasano nga rodon na tinanang. Imbes nga ado ti mailuto apang Noche Buena. Awanan na, tainwaras yung mag. Ay nawaw, ha? Rumbang lang nga maiwaras. Tasaan tayo mo ako kuha dagijay. Kat adama tinwaras me. Anak ko. Ngam ado, ti saan anak kaawat iday. Basol da. Apay ngamin, adida umay anasapsapa. No para kadagiti bumarangay, di yun pag-interesan na nakaw. Ha? Kasanon, numaamuan day ta ni Kapitana, ha? Kas nakunak ka na kayo, saan nga reklamo na jay? Tadamot bingay na nanang. Saan mo nga am-amaw ni Kapitana, anak ko? Ha? Aganad ka, tamangan no day ta. Akalukuan ti pagkaibabainam. Anya ti masapol mo, Yoli. Kapitana, kaya't kayo kumaang makasarita. May papaniti anya. Maipapan, iti naramid dagiti kagawad yaw, idi awan kayo. Adda ka di manen kalukwan da? So, dati number 1 nagnumar iti Noche Buena pak para kumakadagiti bumarangay, Kapitan. Anya? Napanak iti ayan da kagawad Norman, idi na minsan nga aldaw. Ket nakita ti ado an Noche Buena pak iti salas da, Kapitana. Ado, ti saan anaikan? Ta, intik, home damot gayam, Kapitana. Anya? Tibilin ko kat per family day jay Noche Buena pak. Saan daan nagtungpal, Kapitana? Self-service ti naramid da, Kapitana. Naimbagal da mo, Kapitana. Kastamat kan ka, Kagawad Norman. Naimbag, tanapanunot mo ti imay dito'y barangay hall, Kagawad. Nakita yung kaditibingay yo iti Noche Buena pak, Kapitana? Adda iti bodega. Ay nawaw, no kasta, pudno gayam ti indanon da kanyak. Self-service ti inaramid yo. Kwa, Kapitana? Intake home yo kanumat ti daduma Noche Buena pak. Iso nga ado ti saan nakaawat. Kwa ngamin, Kapitana. Saan ka di nga imbilin ko kada kayo, upper family? Basit laeng dayjay aramanan dagiti kabarangayan tayo, nga paginteresan nyo pa'y laeng mat. Pasensya kayon, Kapitana. Ala, irwar mo ti Noche Buena pak nga indulin yo iti bodega. Nakababain ti kasta nga inaramid yo. Agasem manday ta, Kagawad Norman. Awagam dagiti padam akagawad, ta isubliyo no anyaman ti tinakaw yo dito'y barangay hall idi awanak. Talo apaklangan tinagbati iji balay, Kapitana. Uray pay, saan anasaya at ataktakawan yo dagiti bumarangay. Idanod mo kadagiti padam akagawad tibilin ko. Jak magustuhan ti kastangar aramidan yo
Wan kapitana. Isubliyo. Taitad tayo kadagiti saan pa'y anak kaawat. Nalawag ka di? Wan kapitana. Kasta ti aramidin may. Katinton maminsan. Di yun ulitan ti kasta nga inaramid yo. Nakababain ti kasta. Noche buena paklaang, takawan niyo pa'y. Oh, apaya kasta tilang nga masimang pait Norman. Nakaungat ni kapitana kanyak nanang. Ay nawaw. Dayta, tiga na ba manakaw? Parikot na ito. Ti kayat na kat isubli mi ti tinakaw mi. Ay ka isubliyo sino nga 20 nang ibaga nga alain yaw ti saan mo ako kwa? Adumot nga minday jay nanang. Madu alaw lawat mo dita. Kano adaw ti saan nakaawat saan aya? Manudalang mat. Oh, di ka nagpalawag pa. Isubliyo ki din, dagiti rumbang nga isubliyaw. Ay, panagdakaw ti kasta nga aramidin yaw. Mari Annalyn, nangig mo ka din? Ti anya Mariole. Ay na, mare. Nakaungot ka nun ni kapitana kadagiti kagawad na idi may sangal daw. Apay ka no? Anya kumapay, mare. Nakaungot idi naamuan na. Ti maipapan iti rasyon na tinakaw dagiti kagawad na. Anya nga iti ko na ni kapitana. Ay ko, binagaan na ida. Nga isubli da iti barangay hall amin at tinakaw da, mare. Ay, kaya't asawan day ta. Adamanan maiwaras, mare? Ayun, mare. Tapno maikan mo't piman dagiti saan pa'y anak kaawat. Ay, naimbag man. Taday talaang ti inaramid ni kapitana kadakwada, mare. Una, ay nga, apo, nakababain ti kasjay, mare. Sigurado kayo kadi anay subli amin ti Noche Buena pak at tinakaw yo kagawad Norman? Owen kapitana. Nasaya at matngarod no kasta. Ala, bagaan nyo dagiti saan pa'y anak kaawat, tao may damangala. Owen kapitana. Jakon kayat maulit ti kasta nga aramid yo, Owen kapitana. Saan na maulit? Rumbang laang. Ta nakababain ti kasta nga aramid ti may sa ama ko na nga opisyal. Takawan nyo dagiti bumarangay. Nakaamiris kami, kapitana. Rumbang laang. Tano saan nyo abaliwan ti kasta nga aramid yo. Talaga amadadaal ti panagtalag dagiti tattao kada kayo. Ay, nawaw! Kas may sang opisyal, di ka agaramid iti dakes. Agbalin kakit di kumaamodelo, kadagiti tattao a pagsirsirbiyam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.